Navruz gele жатыр міне. Navruz Қыдыр атам келе жатыр міне. Мына жақта Басар ауылының тұрғындары міне ән айтып келе жатыр. Navruz meyramı kutlu olsun babay. Сәлеметсіз бе Наурыз ата, Қыдыр ата? О, тазша бала міне, қандай жақсы. Çok olayık meyranlarımızın. Navruz kutlu olsun. Yine pederinden. Aklı olmasın. Haydi bakalım yolları olsun. Kendine sağ olsun. Ne? Gülsüm apay. Kamış apay. Çok önüne kalmasın. Devletimizde konaklar. Kulüpka. Birge болсын. Ne? Apalar geldi жатыр. Rahmet kızlar. Oh, ne yapayım? Oh,